Mātou te whaaftei atu lo mātou te maile nei fo I fiafi. Mātou te vi ia lo swafa le tua te maile alo me le ngang pa ia. Le tua silsili ese o le tua o le alofa muti vale. Vi ia lava lo swafa le nei fo I taimi mātango fie. Mātou o lia mai malmanuia. Na mātou taimi whaatulangina o le mātou Paul Kalame. Lau tau singa ia I mātou amata mai le tāo si o mai lau fo le nei taimi le tua mātou te whaaftei atu ia te oelo mātou te mā. Te leo au whaamunianga mau mea lofa ese. Na e fo I mai ma whaamunuia mai ai mātou le nei aso atoa. Sa mātou fo I ma whaianga luenga mtiute ma mea sa tofi ai mātou le nei fo I aso le tua. Lea ua mawatu le malam lama. Wa o mailpong sa le nei fo I fiafi wai unga luenga al tangata le nei aso. Whaaftei le tua. Vi ia ilo swafa e whaavavau. Vi ia oi mea silisili ma mea lelei o mea mātango fie. We e whaialava mo le tangata. E ui lava ina mātou se mo mātou whaale tonu. Ianga māsei ma mionga e le tusa ma lau finangalo. E le mawaya I lava lau alofa ma lau wanga leile tua. Te mai awa wa I pe au whaamnianga. Mai se fo I aso te tasi mātou te ola ai pe fo na whaita wina le nei aso lo mātou ola. Vi ia lau swafa e whaavavau. Mātou te whaaftai e tupea le tua I teimi uma o na lau whaoletanga. E ala ia ke riso Yesu lo alopele to tasi na e au maia. Alona lava soifua e whai eili taulanga tong yola mo I mātou. Le lava o mātou ola I se o langa mautinoa I eili whamoe moe o le tangata ola. Mātou I eili nei vai tau o le soifuanga le tua o le mātou savalinga fo le leitau sanga. E elo mātou te le tonunga e te leo tu lafo ia lava I mātou. E elo mātou te le tonunga le tua I teimi uma o le mātou ola. E te le tu au no ina I mātou. Mātou te ola I se o langa fia ma le o langa sa loto. Ona ue whaasa o lo toi nei mātou le tua e alai. Lo wanga le leima lo walofa tu noa. Wai e le wha moe o le tangata I le ola e whaavavau umana e saunia ma tapineina. E vi I ailo swafa e whaavavau tamā. Tu maui atu e le vi inga o le whanitanga, o le whamanu, o le mamalu. Mātou te whaaftai atu o le tua. Nei fo iawa no mātango fie wai au maia e whaawawa le mātou Paul Kalame. Mātou te whaawawa I fo le mātou mta upu, tala noa I mta upu sili o lau upu o lau fionga pa ia. E mātou te le I ngā lulue le nei fiafi, mo mātou whaalongolongo I lau upu. Wala watu ina ia whaau umai le ngango lau fio le nei pō. Me uma la mātou whaia, la mātou tala noina, su e whai lau tus pa ia mo mātou whaitawina ma wao, te talo ina ia e alofa mai ma, whaau umai lo nganga le nei pō. Ina ia mawasa mātou mea ngā, mātou te tau whai tufi ai le tua au whaamnianga e le nei fiafi, ia e te whaamnuia mai ai mātou ale lau upu. E wane I se nganga e whaalamlewina I au tangata, a o sauni e whaalongolongo I lau upu. Tāpena ina o mātou loto le tua, mātou te talia ai au fionga le nei pō. Ia o le mātou te talo lea, mātou wala awa tuai le tua. A mataina me uma e loa nganga pa ia whahi ume uma. Uma lawala ngā luenga e tu maupe ia tu elewi inga o le whamanu o le whanitanga. Mai le whatau waa ia I mātou. Le talo le ala ia Yesu lo mātou li I mo lo mātou whaola. Amene. E fifia foi le nganga e whatalo whatu nei fiafi lau whasau saunga Samoa le tātou tunu. Le tunu pele. Amata mai lava fo I maunga tele se ia pa ia maunga iti. Nei fo I fiafi mātango fia o tātou. Vesila wha ia I le mātango fia ma le mawhan whana o le tua. Whatalo whatu ai ma le ngang fia ma le ngang whaalo alo. E le pa ia le silasi o si o tātou tunu. Ia e whatalo whaptoa atu I au na pa ia le tua mo tō ainga. Le ngata fo I lea ia o nai tamamatina o tāpoi mai. Ia e whapefoi ia tātou uso matua whawhine o lo I tonu o mautanga se ngase whatalo whai atu tau.
le fo e fiafi le ngata fo le tonu fa pui ia uso mtu fa fine o lo tuli fa salanga fa le malo fa talo fa ia tu to le fiafi so fo Yesu fa talo fa fo il au finga luenga le po ni so nga lue fa talo fa ia tu to malo le nga lue ia mnuia mai ai fo mnuia nga luenga le po il to fo ia fo ia inga stemi o le po ia le tua talo fa le malu le tunu o lo ta ape fo i tuli manu e fa le fo ke lope ta tu te ia so se tunu o lo om faiona e fa fonga mai mafuta mai ai ta tu wala ata talo fa ia tu to le fia fil swa fo Yesu ma lo le nga lu fo le yaso au ma voi fo i tunu ese o le nei langi ese tau ese fo ia me lo tatu au mau mo no foi ia po le alava se tulango ia le po le au ia te utou ia fata lo fatu tatu por kramel o le tutu le Upega ile Loloto ia oe tatu maftanga le fiafi o la auto au na fo nei poni fonti tatu mafuta ia fa manu ia tele le tua ile ia male malu si o tatu tunu le fanga loina le malu le tunu fo yo lo asia si mai tonu au kila nei ia ono hasi singa fo ima maftanga ia mai se fo ia fa la lave o le nei so i fuanga ata lofa ia te utou ma ia manuia fo fuanga o malava o lo fenga ia mai se fo le toi tali watu ia tunu u ainga ma me o lo au ma wai ata lofa i se tasi stemi mo fo le nei o fa fonga mai el tato por klame le nei o le tutu le Upega ile Loloto fa ata lofa fa pto ia to le nei po fa ata lofa ile sunga ia sau lo tu mai foi le po fa lo fa sau fa manu ia le tu ia to e fa pe foi le ainga e via le tu le fo tato e fo nei masina la tato alo atu ile am taina fo nei masina o le a so mai il masina o oktopa se mali fo le tato sa le tu sanga wala ta fo le fai unga ia le fo o mal sama ia e mātou pe ona iei fo swing o teimi le na yaso vai atu ia ia le tua whaftai le tua i me oma whaftai le tua le tau whaftai le tua i swing o oma mea ese o lo whamanuia ai tātou e ala i timunga ia le ngata fo i lea o le la o le ea o lo mana waina o ana mea oma o i whamanuia ai tātou whasafua i lo nanga le lei lana whanau e vi ia le tua fa fo ia tu pele vi inga ia teia ia le fo ia fiafi ia ele te turonga ala tatu se atu fo le tatu mta upu o le tatu mta upu lo tatu talnoina ia pol kalame le tua ia so muli fu fanga le tua mo fa atieno ana pol kalame awo wo mai o le tau ana le tatu pol kalame le vai tatu te yai ele ngata o le faa tulanga ina o le faa solonga sao ia o faa solonga o pol kalame le tua yaso mulimuli e tatu te tala noa la ititi ai lava po le ale winga o le afoi ia le mafuanga o ia mfuanga ma ia pol kalame le tua po le afoi sona taua le tatu soifuanga o lo tatu i nei o lo vavaia tu lava i le taimilonga lo langi e folinga mai o le tele lava o meo lo tupu ma vaaia. Ia o lo tātou vavaia i le upo le tua. Na maise lava ia taua ia o lo tupu mai. Ia maise fo i le nuo Israel, wai le ai sesi whaalinga. E le sesi whailonga sa o nao le upo. E le sesi whailonga. E sili o na manino e loai ua lata mai le unga o le nei o langa tātou te amara soifuanga mai se o le lo langi o lo ini. E leise si mea sili o na manino makilia ma leo tele le au mai o le tata longo ia e tātou nei o tātou loa o whai longa ia ua o mai aso o le unga o le nei lo langi ua lata mai le ali e o lua ma Israelu o le nu o le tua. E mai se fo i o meo lo tutupu mai o taua ia mea o lo ofenga iai le nu o le tua. O le mati e whapena o na totongo mai, ma lausiusi mai, ia ma aua wai mai, ma toe tātupu mai, pe o na whai mai Yesu au tova aia le mati ua whapena o na
to e tupunga mai po to e tupu mai ona la. Ia na o tō rolea ua lata ia le unga o mea uma. Tō wawai fwoi lai nei tau a uso mo tō wawhine o lo tā tō wawai ele mo tau tia wawai e tuwa nei le fiafi ia whapopo fwoi le si waenga o whapopo e whia ngai ma Israelu i tau e olo o tutupu. Ma ole me fwoi le anu whama itea ili tātou tō e tala noa le fiafi nei ili tātou mta upu lava nei. E se tasi o uso au auna. Tala noa i Australia, la le te ua swafa, e le maftanga fo i a whaifi auna, awa i atua i le masina o mwai tunei. O le tala lea asi, ma tala noa fo i me o taua, ma mea i olo tutupu mai, e mise lava le nuku le o Israel. Whai mai e le whamtalanga lea, a le neusa o auna, o whamafua i auna wha mao nia, le taua no tatu tue tala noa le mta upu nei. Pei fo na moli mana o mai el nisi o tamama tina e toi fie whaalongo longo i mata upu nei i mea tau Apur Kalifa i mata ufa Apur Kalifa. O le tala lea le uso lea e maa neia fo i pe a wae whaalongo longo me fo ia i Port Kalame nei te lo fo i le whaafonga me nei uso. Maa neia le taimi lava le nei e una i mai ai le tato mata upu po Port Kalame wha Apur Kalifa. Taimi nei te tauna whaalongo i tangata e mata upu nei o aso muli. E mai sa mata upu wha Apur Kalifa i po mata upu e tala no ai valo anga perfecta. E le ngata o mea ua whataunuina. A o mea ele i whataunuina. O ai pe o lau sila fia. O le 5 pasene o valo anga perfecta o le whengengi tuai. Le ele i whataunuina. O lono inga. Na le fast food man 5 fa mai se fast food man valu por kalame o le fa nu ina o le valo anga e tu sama ma le fio mai o Yesu i lona taimi ma mea na valu i e perfecta a le tele o perfectanga e me o lo valu i e na valu i e perfecta o fengen tuai e mai se fo Yesu e mai se fo i lau apostolo e la to foi tu singa o mea e le i fa nu ina Ringa lai te tau ano tātou tala no ele o se mea e tanu i lalo pe tātou te whewhewe tala no ai. E tu sa la pe le fie whalongolongo yeisi, pe te yeisi. E tala noa, e mana iale tala noa. Wai tō tele tangata fui te, ia tonu fui e fui tangata e. Tau le pua malafo mai i le tau mwhai atu, ma le ngā ruenga. E le whaao atu nei upu whaavalo anga. Ia tonu fo e inisi lango ia ye fo isi e tangata lo fie falongo ai ye fo tangata ia e taule pua malafo ma fa ingo mai fo i el fa ya ongole antikeriso ia tate on sai ia fo i taimi fa pena wa tate lo e o me fa pe e ia tangata e te la fa mai le upo apostolo pet a yane e o mai fo i le au scoffers po le au tawemu Wala foi mai o fe tu poel to waso o fe tu poito mena tu te pisai e fe mai ai o mai le fano fa fo se lo noinga o le si le fa longa i lo ai pe a fa e tala noi mata upuia silsili mata upu me o le atu pulumna e ia tangata ta wemu e ia tangata amu e ia tangata fai tangata fai tio pe ia ona vatu noa tau sanga muli ana lata ai ia noa o la o le taimi o le lolo taimi ia o te loa o matua te tele ai le tau wemu ma le fai o tangata lono inga a fai e isa o me alofa i loa i ese tulanga o se mewa watu ele tua ia to e te faso ai le ngata tonu e kalesia semina o mafutanga o te whamalosi nei i tau whai no unai le tusil nei e whalinga tusi e Danielu, tusi e Ezekielu, tusi o valo anga, tala no ai o te fefe, o te popoli tangata te wemu, mana o mia le whaia onga o valo anga nei, ia mamata upu nei, o te popoli, te nia le atua, ia male au te wemu, ai whaile ngā nuenga, ai sea, e mana o mia e tō tele, o tangata o lo fia wha longo,
ai e mata upu nei. Pena pula leo le tangata, pe o le ale me whaunga, o le ale me ave, ia o le a fo i le me tiai. Le la tatu tala noa i mata upu, sfuma le lua lava ia vaenga o mata upu ia tatu tala noa i le umar si tianga, o umale le reveal mai po le whailoa mai o le antikeriso, ia wa uma foi ia le poponga ia kopo le teimi o poponga ia kopo ia po le vai salon fitu fulu le tatu tala noa ai, le fitu tau sanga, a le na tatu amatama ia koku mama koku, le lai fia wha mai ai le fia fil nei, so o la ia lea male, me inu sia e whaatafu na ina ai, whaatafu na ina ia po leo o mai leo le antikeriso i le malu malu le tua, so o toi lava ma le taua i amaketo, wha masinonga malo, ia, ma le millenniuma, ia, ai le alu fo le millenniuma le afitau sanga, tātou te fia pai, i le sai se ina o satani, ia po le tarako, ai tu i le fale pui pui, ia, ai se e, o ma le malo ke riso ona toi te tala maila, ia lea, ia, ma so o toi ia ma le malo le millenniuma, ia ma le taua muli muli ma satani, ke riso Yesu ma le au pa ia le fai unga le millenniuma. Ia, ma le wha masinonga le no fua sina po le wha masinonga muli muli lo na tolu le alo fatali ai. Ia ai whai ua e loa i le ola e wha vavau. Nāle, tini ma le wha moe moe o lo tātou wama ai ai i le lumanai o le everlasting life po le ola e wha vavau o le taua ia maketo. O se mta upu foi, se tau foi wa, tatu tala noa o tau whawhia, salo po whalua, ia pe whatolu, ia teimi e pai ia il telefo, teimi tātou te tala noa ai, al tusi e se kielu o lono mta upu, tolu valu ma le tolu iwa. O ina lea e, au mai manino ai, ia le taua lea, o lo o ta ua fui fai mai ama vai tau sanga i tele a muli i lunu inga. O se mea o lo whata taua ngai i le luma nai. Ai ele mea mana ia le set up o le setting on tusi le Ezekielu. To a o maale mta upu tolu suma le fitu. Tusi Ezekielu. O le valo anga ile toe whaola po le whatu la ile revival po le toe tū mai o le malo o Israelu na oti pe na whatawhea ia po o le valo anga lea i le alia o ponga iwi mamango o le Valley of Dry Bones. Lau tātou loa o le nāwalo anga Ezekielu o lo whate tau ia Israelu. Mai wawa iatu le amitele o toi tu lai mai e le vanu o tu lai mai o ngase se ponga iwi ia ma o tu lai mai ai o se amitele. Tau lia lo tau tala it's talking about the revival or the regathering. Toi tu ma toi ola ma toi whapoto poto. A poto ina e le tua o na tangata. Mai le taape le na taape ai mai le ti a fitse fulu. Taape le lano langi. Ai o le tasiva whavalu ma sani am tātou tāua. Tasiva whavalu tia. Ina ua uma le tau alo na lua langi. Toi fo i eile nu o le tua. Ma mata eile me te o le regathering po o le whaapoto, toi whaapoto potoina. O le nu o le tua ma fo i atu ma lie lava, slowly going back to their land, Israel. O le set up lana, o le mta aputosu mo le fitu, o le set up lana, ia po le amatanga whatulanga lea, o le mea lea o le atupu, e mai le mta apu e torus fulu ma le valu ma le torsu ma le iwa, i le taua lea. O le la tatu te iloa i, le matautia ma le tala fea ngai o le whaataatia ina o Paul Kalame le tua. Wa o le alu ale whaapotonga o le nu o le tua le temil nei. O tupu le melea. O le fo i e vanga vangia e fili o Israelu i le loto leanga ma lo latu mtaua i le nu o le tua, i le vaai atu lea. E le ngata ua toe reinstate po toe whaatu lai mai. O le fo ua amatona mtua toe malosi. Ai le ngata ilea. O le matau ti o le tamau a inga le tonu o le lau ele le. Wal mea le mafua il te lo taua. Tatu te o i stemi. Mafua lava o le matau ti o le tamau a inga
o le lau ele lea na ave le tua ia Abrahamo. Lea e vangai e malo, o le temi nei, o le north, o le south, o le east, o le west, ai o ngā tutonu ela o le ele no fo le whana o le tua. Mena nai tau whai whape nei mai tau, e vangai o lo mata ua mai ma, e lenga tole ino e le nu o le tua. A lafo i tau mwhai e toe wipe ese, toe killing ese, ave ese. Toe solo ese Israelu mai le map. O le intention lava na po le fuafuanga fia whaia lea whatau nuina lea. A malo nei e tu sai fo ila mo le taua lea. A le taua lea pi fōlinga mai a whaitau te loa lela o whaitau ina ai, a whaitau ina nei pi fōlinga mai. O se taua e whama ite lea tua. E whama ite lea tua loto le uli ia. Wa le taua e mai o tupu e o mai i le tu i mātu. Malo e o mai le tu i mātu. E ono malo na e ta o mai i. Ai, pi e whama ite lea tua. Ai oso loa malo nei o mai e fia whao o so whai Israel. Ai, e pi fōlinga mai o se mea na whaia e le tua. God deliberate caused these kings and these nations to attack Israel so that he will reveal his supreme power. Ina ia toe whaailoa I lava e le tua. Lona ma losi e sili atu nei lo se isi lava ma lo. It is to reveal the greatness and the mighty of God. Lela lau whaita wina. Tau pe torsu malvalu ole. Whamai o koku malana I tu tau tele. Whamai ua mai fo ile fionga I ova ia teau. Yes, keru lea. Ufapea mai. Lea teli I ol tangata. Ia e whasanga atu I ia koku. Le nuu o ma koku. Le li sili o rosi ma me sako. Ma me seko. Ea ma tu palu. Ma valo atu ia teia. Ma e whai atu o whapea o na whetelai mai o Iova. Whauta ua whai o e mo'fili. Kokue. O le li sili. O rosi. Ma me seko. Ma tu palu. O te whafoi atu ia te oe ma tuina mama yo au vai. Ma o te atu ia te oe. Vai. O le atua le involve vai. Malau I tu tau uma. O solo whanua. Mai o tia I solo whanua. O I la tu uma. O ofui of tau atu o toa. O le vau tangata to tele. Ma tele tā, ma tele puni. Mai la tu uma I le pelu. O Peresia ma Ethiopia ma futu whaatasi ai mai la tu. Wa tofu I la tu uma ma le tele puni. Ma pulau tau. O ko meru. Ma au uma o le ainga foi o toka remo. Ma I le tu I mātu. Mana au uma o nuu e tele lava e whaatasi ma oe. Pa mai o nuu e tele. So many will join you. And you go with them. Pa mai ko kio mai tau. Mai la tau. Ai to tele I la tau o le ao whaatasi ma oe. Pa mai saunia. Ina e saunia. O oe ma lo vau tangata uma. Oe ua whaapoto mai a toi. Ia whai foi oe ma leo ia te la tau. A ma vai aso e tele o nā sia ile o oe o ona tau sanga a muli e te sauai I le nuu ua whaafoisia mai nei le pelu po Israelu lea. Leo whaafoisia. Ma o toi fo I atu le nuu whamai o na e sau lea. Na e asia whamai e te asia foi. Ia I lātou, whamai ua whaapoto ina I lātou, nei nuu e tele I maunga o Israelu. Ua whaatafuna ina pēr lava, ai au maia mai nu ese, lātou tino nofo ma le file mu, file mu o I lātou uma. E te aluae, e te o mai e pei o se whā, e tusa oe, ma le au e ufitia ai le nuu. Ia, ma whai tau mai ai lalo. Ai whalongo I nao. Pia nai involve, pia ngai afia I le tua. Mai o le ai sau I le nuu. Toe whaapoto ina mai. Ai te sau I ai e pei oe o se whā. E te sau I o so whai. Mai la tō umai tō tele o le a au whatasi ma oe. Winga le whatau I nuu nei, ma lo nei mai mātu. O le ala tō o ifo, ma le mataita ma le ino I le nuu o le tua. Whaato a umalava po o iai fo I taimi o loo whaapoto ina pēama o atuanga I tonu o Israel.
Ia, pe ua mai a foi. Tātou te leo mautino po o umane o le taimi o le whaapoto putoina. Ia po o le taimi o lae ngā solo tu fulava le nu o le tue pe o na tā ua mai I a. Ai o sa whailo, ai saulolo o sa whainga lea. Ai wha mai o la ua no nofo I la tau ma le fi le mu. No inga la, se le tā ua. Tātou len tātou whaitawina na nei ia whai upu po ai nei tangata. Oi foi tai foi upu a mata mo ta o mai ngo ma lo tai a fia neus foi ngo koko ma koko Rossi o me seco tu palo ko meru a tatu va vai que neses fulu vai pelu o lo ta o mai ai o atali o le atali I foi le o no o ya feta le tu punga mai tanga to papai le o mai ai si malo e tolu I tu tonu le lisi le ele ngato ma koko o tu palu ma me seko ai vai tau le mata po se fulu fai pelu o nai mo wai ngona o ata lii o ya feta o ko Mary o makoko me tai ya vana o tu palu ma me seko ma tirasi no inga o tangata lava a foi le tupunga mai I le ata lii lea o no ale o taape pe la o ye tangata ye le tu I matu tatu te vavailanga I po ai malo nei o koku fa mai o se tangata te tai o te tai mai ele nu ulea o makoku o elenga te lea o makoku I saute o Lucia lea na o lo fai ngō mai o Rossi a elenga te foi lea ia o meseko matupadu ia o vai temi ngei o Turkey ma lole o Turkey temi nei o Persia nai ta o mai foi o Iran il temi nei Mto le sa Persia al tau sanga te siwa tolu lima le ana sui ai le ingoa le o toe Persia a wa Iran e o maila temi nei ma lo lava ia lo fai mawhiro Israel le foi a fia ai au li umai al temi nei le va lava ma Israelu e foi la Ethiopia na sa o mai na fa mai o kusolo na ingonga I tau mai ngā ia po Sudan o Ethiopia la lava ingo ia Ethiopia o futu ia o Libya ko Mary ia o le Central Turkey le temil nei ia matoka remo ia Armenia atu nuu Mosalemi lava ia o lo ino mawhai o la whai Israelu mo la tau fili o le eskelu la tosu ma le valuma tosu ma le o lo manino mai o lo tautala mai ai o se tu fata singo malo o fatasi the alliance of many countries ele na le ono le tau mai I ai o le tele o isi foi malo mai isi atunu o lo tutu malango malo au fatasia I le lantou fia whau matiaina o le nu o le atua ia o mai se ala nu nei o Turkey o Iran ia Malusia ma lola vai nebe ia ai fa pena fo I Libya va I pe no foi atu o Iran ia o le tu sa Iran o Libya o le tu I saute o Israel o Sudan ma Somalia o le tu I saute ia o Lucia ala sau mai le tu I matu ring o le si o e malo nei ia le nu o le tua le tau pule fatasi o le ala to osofa ia Israel e fa mai le fai upe ono le tatu fai tau ina nei e to tele foi ue o le au ma o e lo nuinga ele na ale to lima pe to a fa e to tele multitude le lisi le o isi malo ia no tau atu nei o fili la vaia o Israelu na vea ai kupito foi ma tau lia a tatu whapea, palala mea ua lea fia mai ai kupito wa o nuu ia latalata ia Israel, ai kupito o Asuria, o Papelonia, o Etoma, o Moapi, le ngata foi lea o Filistia, e lea o a fia mai ai I le tū lea, e lea os whainga lea mai le tū I mātu, alvesili pe aisea. E matu le fo malo ia o kolone masani ia Israelu le history, mo leva na tau, whaafaya ina Israelu, le awali ia lata o next door o Israelu ma manu malo ai Israelu
Na ia le salamo e valu suma le tolu o lo whaatatau, i le taua mawhili lata ane, ma wha umatia e Israelu, o lātou whili lata ane ia me ko inner circle countries, nations, o nei lātou ana tutupu le history, e pei o le set up lea po o le paenga mua lea e pei e amatamataina ai, le oso fa inga o malo mai le tu i mātū, po o malo ma mau ese, ia po o ma koku foi, e lātou te oso fa ina i se teimi muli mai, ia le nuu o le atua, ia, le nā, o le taua, o taua ne o loo lātou vavai e tui ei, ima tau tia, ia wā le vavai fa maisi o lo whātau nui nā inisi o wālo anga i taua nei. Yeah, but who knows? Tātou te le mai loi ei pe, sao ia pe se foi, ia nei wālo anga po, nei foi fulfillment o claimant o tele foi o tangata. E lava lo o tele tonunga o nei mea uma, o lo o whaalia i lava le tūlanga o mea o lo o a mata ai le tūlanga o mea matautia. O mea matautia. This is just an introduction of something great, something severe. Se mea matautia lava o le a muli mai, o le build lava le hatred, le ino ma lo ia. Ai le ngata le build aku, ai lo tentununga, a le build, le build le tua, le power, po le malosi tu tonu o le nu o le tua. E fua la le tausanga tasiva o no fitu le na fai e fo ili si taua. O le taimi ngei la tau ma lo e tō taimi nei, tolu ia vaenga po organization la tau, ia po ma lo fo. O le tausanga tasiva o no fitu, na taua Israelu ma lo e to ono, e ono e pe fitu. Le 7 Days War. Ai te lola o ina malo Israel. Le lava ua maua i Israel le si vaenga le na le tupu le tau lea. E tau o le Golden Height, o le mea olo i aile, tele fo i o le au tu o le tamau a inga, ta msalo tau tala noa i stemi. Le la e na whaia i nai ma lo ni e to ono fili, lauri la i le tala tatu, tau le tala tatu. A o le la ua whaasanga sanga le atua ma ona tangata. A nga i la wali ia e tau whaisima mao, tau whaisima mau ese. Dea lava lai fia ngai li te mili nei ma Israelu. O le fesili, po a whea tupu ai le nei taua. O koku ma koku. Po a whea. A ua whailo mai le taimi le au te lo, le tau atangia mai lava i tu tonu o le fionga pa ia le tua. Taimi o le invading po le os whainga lea. O lo e upu ia na uta au ana nei, e whai upu ono. Pe a ma vae le tele o aso, ia po aso a muli. When the last days, or when it comes to the end of last days, in the later years, i le whai unga o tau sanga, alo na winga. E alu te tonunga ele o taua nei tutupu le taimil nei. Ai ei lava se taimi whaapitoa i le luma nai. O le a tupu ai le taua lea. Manino mai nei mta upo le atoe no nofo lava Israelu i ona lau ele. E pe ona ta ua foi e le tusi tani elu mta upo iwa. Na e whamai no nofo ma le file mu. Le foi ta ua mai tutonu o mta upo i e mta upo tonu suma le iwa le tusi eskelu. O le teimi e file mu ai Israelu. Ai whafua sei ai. O na oso fa ia e le oso fa inga lea. O lo manino mai, e no nofo lava Israel, no nofo Israel tonu, o na lau ele in peace, il file mu. Ta ua le fai upu e valu, o le a toe no nofo file mu, fai upu e valu le no, te rapena o ilo fai tawa nei, mani ta upu lea. Il file mu, o le a toe no nofo Israel, i ona lau ele, ai o le a no nofo, pa ura le o le fafi tauri, o le file mu la lea, ai fai mai o le a no nofo, ele ai se protection pe ele ai se pae pui ai la tau fai upo sumaltasi ele i o el tatu fai tau ringa
ua underestimate pe ua faaleano iai Israel le file mu o le taimi lea. Ia o lela e tau atangia mai ai, o le file mu. Ua le popole Israel, ua le eo nang iona papui pui e whaia. Whapea ua malutia o lo, ma whamoe moe ile atua e na te pui pui ai lato. Ia atono e whamaisi, e le aise inwawa i le atua le taimi lea awa le ono nofo Israelu, ma saingi le lato whea ngainga o le file mu. Ma le manu ai, awa ilo tel tununga le taimi e tupo el melea, ne taua lea. O se taimi e tau lata nga i le o ngā to tonu o le fitu tau sanga, o pupua ngā po le fitu tau sanga leo leo Samuel muli. E fua lea i le no nofo fi le mu o Israelu whapea, o la ua malu i la tau i le whea ngainga, lea ua la tau saingi ina, male manufi ai ia po le antikeriso. So they put all their trust in the Antichrist. Why? Religiously, itu sai mawhainga lotu, security, tu sai malpuipuinga, il meolo no fai, military, malupuipuia i la tau, itu tonu o le whea nginga lea. Ai le ngata i lea. Matua wha se ea le antikeriso i tonu o le taimile. Ai sea. Langa lawa atu Israel. Wa toe fai ma. Whaatanga ma toe fai le lei. Ia lo lato malu. I le taimi tonu o le taimi lea o le fitu. O le amatanga o le fitu tau sanga lea. Winga la umakua talitonu ina Israelu. Ia le antikeriso o le taimi o le asawai. Talitonu ina i mea umane o fai. I pepelo ma le e amataulia. O me pepelo uma ia whenga inga mai pepelo, it's a fake, it's not really a treaty of peace, o le whenga inga pepelo awa aisia. Tātou te tau ati ai whamai e le teimi, o le ata lepe ai e le antikeriso, po le manu whe ai, i le whenga inga lea, o le ata lepe ina, o le winga o le nauputa lepe, o le ilo Israel, le aila le la li liu mai ia, ia le manu ai ma ia po le antikeriso foi mo foi ia tu lo auto foi ngā tau langa ngā awa roto e foi menga ia ta po i mai lo ia te ia ina la le a tuli fa tau si oi lo ele manu ai ia le nu o le tua mo la tu Samoa il pepelo lo inga la le taimi o le file mu e tolu ni manatu o lo ia i le taimi tonu e tupu ai ia le tau lea e ise manatu fa pea o le tau nuu o le o sofa inga e tupu ai li sauli sitianga o le ka le sia le tatu tau nu ai. Le o tele kri ai ia lo inga le tupu le taimil nei. Ai le yo o i tu tonu o le afo. Ai le yo o sitianga. Ia matauria le aima se file mu e mo le taiming e le aima se file mu. There is no peace. Le tonu le aima ni whenga inga se ingia le taiming e se ronga e alu sitianga. Ale kale sia Yesu fato atu tupu nisi mea i tu atu pe on tatu ta ua la mtanga. Only when the rapture goes, then the Antichrist will be revealed. Ma mata i lona sa ingi le whenga ingo le file mu. Kwa mo e lolo le file mu nga Israel. Ai oso lo ma le taua lea. Koku ma koku. O le si tali tonunga le taimi e tupu ai le taua lea o le o ngā tu tonu. O le o ngā tu tonu nga le mu. E po le lata le o ngā tutonu o le fitu tau sanga lea. Ai le saule manu fe ai le malisami. Ai mo saule os fa inga lea. E introduce ai pe fa ai loa mai ai. O le a mata taimi o pua ngā ma mafa i le taua lea. Le os fa inga lea. Ai sau muli ai loa male manu fe ai e a fo i le malu o le tua. O le sita le tonunga e tupu le fa ai unga lava. Fa tau si unga o le fitu tau sanga muli lea. E tupu ai ia le taua lea. Tātou te le mai lo iai. Ai e alo a te le tonunga. Te leo ia po lalu te le tonunga. Po lalu taimi e tupu o le taua lea i koku mai koku. Ai lo te le tonunga o tutonu o le taimi leo le file mu. O le afa mua o le tau sanga. I lona fa ai unga lapa. Ai e ilo ina. Le ai lai pe pelo le whenga inga a satani. Wa maa lo u maia.
O malo uma ia o le a au whaatasi o mea uma mga ioinga mea uma le atutupu. O le a au whaatasi uma i le whainga malo lea. Lea o le a liali mailo la tu te tai. Even now le build the malo lea, le one world government o le build a le malo lea, le au whaatasi. Alliance uma malo. Winga yel taimi. Tatu te loa ai. Leila e tu fatasi uma lava papelonia po o le malo e te atu i le nu o le atua. Ia, masalo se bang na nisi malo o le a tu fatasi pe ma le nu o le atua Israel pe i Beltania, pe i Amerika, pe o ne iai lava le temili nei a. Ale mela ua mautino ta ua o le a mailu sia le vai teimi o le aso mulmuli later day a. O aso mulmulia o loo whaatatau anga i le vai teimi tonu o tau o vai teimi o puaponga o Iakopo. O teimia o le manuwhai lanti keriso e o ai o ia i lona maa losi malana pule i le lolangi. Ai o lea pule o le a amteine se whainga o le file mu a peace platform. E sengi manu o le tu o Israel. So na o le fesili, why? Ai se hale mea o le a, tupu ili nei taua. Ia. E le nganta o le ana ia ili whaama ite o le atua i le auli ia. A ua leva lava o nei iai loto tangata nei. Le a ilo le teimili nei. Le lava ilo le teimili nei le tele o maa lo te tee ia Israel. Ai se o tātou fesili. O le ale mafuanga. What motivated them? O le ale mea na whaama ite ai eisa. Se a me wala yo no lato fia whaira nei mea. E ei le upu nei e te tono o le mata upu e toro suma le walu le no whaita wina nei. O lo e se whai upu e na. O lo e se upu whapea. Lato te whaia fo i le vete tele. The greatest spoil. Luinga la o le whapunga lea o le vete tele. Langa i tele le tamau a inga le tu tonu o Israelu. E whaatatawa nga i mea tō tino le nuu o le tua o le after i ai ma lo nei, tai nei. Mai mea moni lava usum tua whawhine. O le mafu anga lava lea o le tutupu ai nei taua. Ona o le oloa ma le tamau a inga. E ilo le tele o tunu nei, o lau ele iai ia Israel, o le matau tia o le suau, o le matau tia o le tamau a inga le nofo i tutonu o le sami mate. O le meo le minerale, o meo o maua i tutonu le ngante o le suavai, o mea uma o le sami le na, o tamau a inga uma mea na, i lau whaitau atu iai le tala anga o le sami lea. E le ngante foi lea, o lau ele lava. Mea tuto ma mea uma. Ia le ngata foi lea oka. O ile iai le Golden Height lea e tātou te talanoai. Nena utawa. Ia. E eise mafuanga na laiona. Ona nau mai ia Suria. Ia le ngata foi lea o maloia na latu te mwhai e. A mese foi Iran. E te mwhai lava, e whapena fo i Lucia. O lai mata, lai tilo mai Lucia i le tele o le tamau a inga, ma le mea lea e nofo i tu tonu o le nuu leo le atua. O a olo te mwhai Lucia e o mai lava yasu nei. E le o iloa e le lalangi a Lucia ma Iran, ma le tele o. Te lola fo o mahala malama i le tele o tu nuu. Wa o Lucia ma Iran, leana tu o Suria. Ma tu le fo le tau ma Suria, leana 5 tau sanga te luai i oso le COVID-19. Leana vevela e fo i ale tau a Israel uma. Ma fo ma Suria. Kau kia fo le umi o le ngā tau. Ai mafua. Ona o le fia whaoa e le aulia. O le pule o le mea o lo sauai ia leina o le cash pipeline o lo ola ia Europa ma le tele o tunuu. A o lea o so mai tu tonu o Israel. A le tua o i la leo le tua o i ma tunuu ia. E inga i nuu foi o Kuwait,
ai ngu la iti ngā oi fo i o eisi malo la iti na e na lea e tau mawhai la wi e whaoa ia le spot tonu lava lea e o loo maua e Europa le kasa o le nau la Rusia lea e whao soa mai ia Iran ma ia Masuria fo ia maisi fo i malo ia o Turkey ma o le after mai Rusia e le malo si anga lea the power of the pipeline, the gas pipeline, na te ua, na te fia ui na langa, o le tele, o le tamao a inga, na iei na. O le na manu malo ina Israelu le tau o le tasiva, ono fitu. Le na manu malo ina Israel, tu tuli ese lau linga, ala tu e control Israel, ala lava e after mai ai, ia tu nu uia, aisa, e matautia. O le singa alanga o matautia la e nge Israel o gas pipeline ia. O lo maua le kesi ma le pawa ma tūlanga mea uma i le atu, i le ngante o le atu Asia ia a mise lava tonu Europa. So e vi ia la le tua ele tatou tata no i tau o ma me tu tupu i uma lava i ona mafuanga. Ala tatou me i le titi atua ngai i le le se kielu e tolu sfuru ma le iwa o lai au mai ai le taua le unga le taua po o le fisili po le ale mea le atua o le ale mea le atua o le a faila i ai le taua le what is God's response o le fisili la na o le au mai nei malo losi e si o mia mo sufa ia le nu o le atua il teimi lea o le alei se wha moe maulunga o Israelu, i se mea o le a sao mai ai, wai wha fo sei. A o le a la le mea le atua o le a whai. Mo lona nu. O le mea moni, po le a lava le malo losi o maloni, na uta ue la mtanga. Whatanga e le atua, e whai le la teu whainga. Ai whai loa i le atua i le unga. E lei lava sesi a malosi, pei au Nebukadnesa, pei lava o Persia ma metai, pei lava o Eleni, pei fo o Roma. A se sea, sa ule atua, tu ilalo, ai sa, na tu ilunga e le atua. O mea uma na whai e le atua, e pule au le atua, i malo ma mea uma, ai sa, o lo uu a ao le atua le lalolangi e pule le atua i mea uma. Whapena fo ila la uli ia. Nale mea la whai e le atua. A le na ufai tau ine le i o ila ufai tau whai mai a. O le a sau le atua. O ia na te leo, na ia leo ia Israelu. Salamo e salaulu suma le tasi o lo ia upu o lo o te utala mai whai mai o le atua. O ia o le leo Israelu e le tu le moe lava o ia. E le moe lava o ia. O inga iei taimi e tu ai e le tua Israelu se i whaasau ngō i eile laulangi. Ai vai e tu lo le tua i lona i oi mata ua intrapo. Sau lo le tua e whailoa lona matautia ma lona pawa. Lo iei nai upu nao lo talnoma e ta vita winga i le tua ma lona leo ina o lona nuu na te le tu la foi. Foi iowa o loo leo o ia. O loo paolo lea i loo i tu teo matau. E le teia oe Israelu i le lai leao. Po o le masina i ni po e leo oe Iova i mea leanga umalava. E leo mai o ia i loo nganga. E leo Iova i loo ulfafo ma loo ulfale. E a mata mai ni lava. Ai o i le faa vavau. Le tua. Fui e tā ua e le perfeta o Sakaria. Fa mai o le tangata lava e pai i a Israelu. Ua ia pai i le i oi mata. The apple of the eyes of God. No inga e tā ua tele i le atua lona nu. Tā ua. Ia tātou te feel sorry alo lofa ma vai atu i tūlanga o taua mai senai innocent tangata ai le whaatus ina le tō tele o tangata i e whioti mai taimi nei. I taimi o le whenga inga tua i pe au ina tō saale atua i tangata e la tō te so ona whaialo na nu. E whio lolo, le anga leta o le tātou te ola le taimi le tātou te wawai atu i mea tutupu na i whawhine ma nai tamaiti
e o tia i o tātou loto. But only God knows now le atua na te si le fear. He knows what he is doing. Ai sea, leanga fo'i o le atua nei whaia mea uma. Whaia le atua le tangata. Whaia le atua, le lalolangi ma tangata no fo'i. E pule fo'i le atua. I ana fuafuanga. E whani awala nei loi Ezekielu. O le a wha umatia e le atua, le os whainga lea mai māloi e le pito e lunga. Mua, o lo tau le mta upu e tors furu malevalu to e tau mai fo tors maliva mai. O le ao o mai le mafui e tele i le lau ele ele. Lua, mai o le a fe me ai le au tau ma to e li liu ai le isi malana pelu. Tolu, e o mai fa mai ma tautia ma o atu i lea i tu au po lea au tau. Ma le fa, o le afi ma le ua toa. O le a timu ifo i lunga o ia au tau mai le tu i mātu. Aisa leo e le tua i ona tangata. Ia, te lona sawa le tua la veai sefe ona tangata i le vai taimilea. To e me ifo i leo le tua. Ai tuu whaatanga e le tua se i wha umalava le polkalame a le antikeriso lea o ia whaatanga ina fo i e whai ma wha uma. Ai sea, langa o le polkalame a le tua. O le polkalame a le tua tu tonu o le vai so salo na fitu lea. Se ia whaia lava ma wha taunu uina, wha ma sinonga, ma puapua ngā, ma mala ia, o lo tau al tusi e whaalinga mai le matau puono, e o lava le matau pu suma le ono, amene, o lo tau ai ia, talaina o wha mau whailonga e fitu, te ngata i lea, o lea fo i o ipu wha ofu e fitu, ia, maili ngā pū e fitu, ia, ngā, ipu wha ofu to sao le tu e fitu, lu suma le tasi, ia, tonu o mala ia, e te tau a ona, me e se le tua, to e me le tua ai se i whatau nuu pol kalame ma fuafuanga se i whao o mai a i le nuu lea whaintau Israelu mai la tau oe o le ano no foi laulangi ia mala ia le ale wingo nei mala e te tau au no o mai laulangi le afa muli lea o le to o le fitau sang o awala le tua se i a whaali liu al tangata mai lona te e malona nau i le mea leanga ai tuu le mea le lei. O lea o onga, o lea o inga le tua se i salamo ai i ona tangata. Ma se i li liu ai i le tua, i ake riso Yesu. Lea ua toe a ina a toe fio mai le fai unga le fitu tau sanga lea. Na. Tolu suma leiva la mta abu tolu suma leiva, na e tele na wha matala mai ai, e o lava i le wal vava ina leo mta abu tolu suma leiva Ezekiel, fai mo o leono, o le afi mo makoku, fitu o fulu, o le ailofo Israelu o iau. Le utala na o le vaenga na fai upo fitu o fulu, my people will know who am I, na ilo e utangata, po o iau, e sirilo malosi. I am greater than any other king or any other superpower. Sultasi o luse fulu o le a wha mamaina ai le lau ele uma. Whai po lusu mal tasi o lusu mal wha, le ai loa ai le mamalu ma le mala malama. I loa e ma lo nu ese uma le matautia o le tua. Ia ma lusu mal lim whai po lua lima o luaiva. O le toe tu la i mai ma le tongi o laina o Israel. E le tu la fo ia lava e le tua on tangata. Ia o le taua ngai, koko ma koko. Wa e se tasi o tinana na sili mai steimi au fai sira lewa atu. Po le ale se senga o taua ia. Wa e mix up tele ane mix up. Taua ia. Koko ma koko. Ia ma le taua lea i amaketo. Fatu le iai e ese le tutusa. I isi e o fatasi mai o le taua atasi ai le ai e ese. Aisa, o le taua lea e tatu tal noai. O le taua e fo i e mai o mai le tu i matu, mai na oni nai malo. O le taua lea i amaketo. O le taua la le na
e matua i o le tutu whaatasi la i o fili lava po malo o le manufi ai e te atu i a Israelu mai whatu a whaataunuina i le whai unga o le fitu tausanga o le vai a Samuel muli lea ese i le tutusa e fo ila lesi taimi tātou te whai isina mix up o tātou le taua lava le a maketo wa te lau o mana tuaina walanga o lea ta ua mai i le toi ta ua mai i le tusi whaalinga o lona mta upo e whiko le ta upo e luse fulu o le fulu iwa ngai toi ta ua mai pe ise fesile tu mblai mai po le taua lava le tasi fai po luse fulu ngai toi ta ua mai le taua le fai upo e vadu fa mai e alua tu foi o ia e fa se nu o i tu e fa langi o koku mama koku fa potu potoina ia te ila tau i le taua ua pei o leoneone o le sami i la tau ona to tele. Tau rea le taua lea. A e whaitau ne i lunga i fo le context po le mea lea e whaamtala mai ma le taua lea. O na e whaamtala mai i le pito i lunga i fo. Ia le afe tau sanga o le millenniuma. O le a fale pui pui na isa tani. Ai no fo tupu Yesu mo le afe tau sanga ngai whai upo e fitu. Mai pe a atua fo i tau sanga e afe. Ona talaina leo sa tani ai le mea e na pui pui ai oia. E alu atu ai fo oia e whaase se i nuu o i tū e whao le langi o koku ma koku e wha potoina i ate. O le ngā ngai wha mai ua le afe tau sanga o le millenniuma. Le ana loka ai sa tani i le afi i se oli. Ai rain pe no nofo tupu Yesu malona malo mo le afe tau sanga. Ai lau te tala mai. Ai oso mai lo mo le tau ale. Alo no winga. O lau tali e mo lau te le tonu ngai. E ese. A ole, wato e ta ua mai e yoane ia. Onga ole nature, ole natura. Ole natura o tau e elua. Tai tutusa ia mafuanga. O le taua lea na tupu, lea le a tupu le o ngā tu tonu o le fitu tau sanga. Koku ma koku, taua sao ala na koku ma koku. Ma fua i tangata ti te i le nu o le atua. Ia, ma le atua, ma ke riso Yesu, ti te. They rebel, against. O le taua lea, o le taua lea e tutusa ma le taua na, o lea e whao ngā mai e le upu lea koku ma koku, onga o le nature, ono le natura. O le taua lea o le ato e wha poto e sa tani le whai unga pe ala talata ina le afe tau sanga o le malene uma. Ai ona o le te le natura lale, o le te i ake riso Yesu. Ai oso e sa kaki koe wha poko langa au tau mai tu tonu o tangata sa tangata e mawhai ona tu e wha o so ina sa i e tonu o le malo. Ai le ngata fo i lea. O i la tau o le ama whai ona wha o so ina sa tani il te milea. Tangata o lala ola lama i o la tau tino e ma whai ona wha o so ina. Ma tu e fōma apa i le au tau lea. O le tau a muli lava la lea e tu e te e atua i a Yesu. Ai wha umatia i loa e Yesu. E le tutusa la tau e le tau ale le tal no mai ma le tau ale tatal no e koku ma koku ese. Na se mea e umantua e wha ilo atu ne te ue fisili ai. Ia ai te whaitaua i e manino ai e awhe tau sanga e apātai pe vā ai le taua lea mua ia ma le taua lea i le taimi fito atu e tala mai sa tani e whaila na mi o masani o lea o le wha so soina o tangata. O le mea ino sia ma wha tafuna ina o le mea lona lima lea o le tātou. Molo tā ua mai i le Mateo lusu ma le wha Yesu. Me lona lima leo tātou noi o le mea ino sia ma wha tafuna ina. O le ale mea. Ale mea, wa ese le tā ua o le mea le por kalame e whai unga o aso, whai unga o le. Por kalame le tua, e taun tātou malama ai ma tātou loa le tā ua tele. Tātou te iloa ai. Le mamao te mina mavalo mai nei mea o le eva ai anga i le lumanai. A le fwina valo i e Yesu. E Mateo lusu mal whawha i po suma lima. Na o loo tala noa i Yesu i le mea ino sia ma whaatafuna ina. A o loo quote po o loo whaima Yesu a wā o tu sia fo i ta ue tāni elu. Na i na.
Daniel said, the desolation, for le me inosia ma whaatawhinaina, o le ailoa, o le auto iloa ina. Na e mo mai le Danielu iwa lona whai upu e luas fulu ma le fitu, na e tau mai le Danielu, le mea inosia ma whaatawhinaina. Le tue ta ua pepe, koutu mai Yesu i le Mateo lusu ma le wha. O le mea inosia, o pelon whamtalaina, o se mea matanga, o se mea elelea, o se mea ua whaama i te ina le ino ma le matanga. O wale upu le whaatawhinaina, o le whaataunuina lea o se mea e iloa ai le inosia ia male mawinga matanga, ma mea matanga, ia po mea elelea. Le wala pita ia Yesu ia ona so i lana launga le Olivet discourse, po lana launga po pua i lunga le maunga i le o Olive, le ana ia ta uai upu ia whamai, whaitu Yesu lau li ia, le oni onso. E le aso le a o tova ai le malu le ana o whai atu ai. Le a fo i e le tue ti ele si maa e lunga le si maa. Ai le aso la o tova ai le malu le. O le a iei se tangata o le a sau e tū la iei o le a ilo ai. Le a sau e o iei tu tonu o le malu mai lo ai. O mea mata ngā ma le inosia. O ala mea. E le ngata o le a ia wha ngata ina whai ngata ulanga. Ai o le a ia a maia mea e le lea pe o pua. Mea le lea o mea a ia ave tu pua. Le a mai tu tonu o le whale o le tua. Mea e le lea. E wha sa ina tu tonu o le malu le tua. Pa mai le a la tō ilo ina le mea. Ona wha nati lo lea o le la tō so solo ma tau fituli. E la lafi a wa o mai ia i la tau o pua ngā ma le ngā taanga o mea uma. Hau o mai ia i la tau le mala. Loti. E ma tau lia la usom tō whawhini. Wa ili si mea o lea e tau whai lava fo isi. Nai whina unga la iti. Tau confuse ai po le atonu le. Po le mea o lea ina tala no Yesu i aina whatau nuina ina ma vaile si tolsu fitau sanga taluna maliu Yesu. Lena sa wai tito le taitei awa Roma ma sau tu tonu o le malu le tua ta lepe su sunu ma whaalenga ina. Fasioti le miliona ma le miliona o tangata iuteia. Ia ma disperse ma halu le dispora po le whaasala lawina o tangata whaata ape, ia le ta ape lena ta ape ai. O ina e ana whaatau nuu ai, e Yesu ana upu. E ilo tel tununga e moni o ina tonu wana whaatau nuu ai upu ia Yesu. Wa fo e tolu sufite o sanga talo na maliu Yesu, ale umon whaatu leulia, ele mawai atu ngā tūpulanga, ele mawai atu lea ngā tūpulanga, e tū te wahai, ele mea o lea tūpu, lea talepe le whale lea ma, lea saule tangata o le me inosia ma whaatafuneina. Lea na sau tito ma ia, whaia talepe le whale o lea tua. Ia masu sonu ma whaaleanga me whai ngā tāpua inga ma whai ngā taulanga. Ia ale fo ia valo ai Daniel, ale fo ia valo ia Danielu. E le mata upu e iwa alo no whai upu e fia. Lusu mon fitu. Na e ta ua e Danielu. E whapea. Fo mai na te whaatu mawina fo i le whea ngainga i le matangata e to tele i le vai aso sa e tasi. O le vai luanga le mu fo i o le vai aso sa. Ia po le afa le o le fitu sang. Na te whaangata ai le taulanga atoa ma le mea fo i foina. E ei fo i le tū o le malu me inosia e whaatafu nei nai. Se i o i le unga o mea ua tu pule iai, ma ua whaao i le na te whaatafu na ina. E whapela le visili,
Po fea lea na whātaunu ai ia valo anga ia tānielu. Po a fea lea na whātaunu ai valo anga ia tānielu. E ile le teletonunga o tele skola. O te langolango ina fo ile teletonunga lea. O le valo anga tānielu sa whātaunu i se vaenga mua me ka o le partial fulfillment. Ile teimi ina sau ile tangata ino ia Anetioka Epifania le fa ele tausanga tasi ono fitu PC o ia o se tai au eleni tele foi to fa ia tai au a Alessandra le sili nena la to vaina vaenga o le atu Mediterranean ma ai umole fo ile ela vei ma Israelu na la to vaina I tu ne fa fai la tō mapuli. Ai la le tangata lea nei lunga I suria lo na malo. Lea la e tupunga mai ei le tangata lea le tupu lo na wha e ngoia Anetioka Epifania. Nā la e ta ua mai e vavalo ia ta nielu o le mele o le atupu o le a sauli tangata e na te whaamutaina taulanga, whainga taulanga. Ia, ma whaialo na whaatangata I tonu o le malu o le tua. Na e tala noa mai e nielu I ana valo anga. Ia, mo le history fo ma le tala anga ma tulanga o mea na whaatatia ma le nawa I teimi. Ia, e wha tangata, le telefonista tangata, o le valo anga na ta nielu, ua whaataunu ina ma uma ia. Pero ta ole partial fulfillment po le whaataunu ina o vaenga. O ina te lona I le ata le whaata ina o le mea tonu o le ao o mai I le lumanai. Na tupu ina, e moni na tupu ina, le tangata nga Antioka wang sau o ia, whai inga mai langa tau I lalo I sau te ma, lesi vo I tai au lalo e sau afe ina I le malu o le tua, I uteia, I wafo I o ngā tutonu le mau o I le nu o le tua I Jerusalema, ia ai e si o la oli ia, o lunga I lesi, o laro I lesi, o kafa lesi, ia whai inga o lola oli ia o kafa, ai tu toi longa, to lua le lunga, ia tau lola oli ia po inga te, na te avea Israel, na te avea la o ele ia, po ia pūlea ia, ele nga te pūlea le laro langi ngā vai taimi, ai mai se ala o ele lea, me fo ngā ngā tupu tau ai ngā vai taimi, o la o ele lea, lea o mal taimi ngi, lea lava tu tupu ai taua, aja, o ngā la o ele lava lea, fea, tono Israel, langa me tautia le, te maa ainga le I tonu I. E leng sau le di le o fei inga mai lalo lang taua ma lesi tupu lalo. Sau loa fei, sa sao e lo ngā longa, long to sa. Sau loa whaaleanga ma ta lepe lalo le, manu fai ngā ma me fai tau langa Israelu. Ia e, wana whatu ai le, whatu ai ia le tupua, voi le leo le atua o eleni, o seu, whatu ai le whatangata. Fosi tangata ifo ia ia ma mai pua ma mai me tu tonu me lea ia mai e fasiotia foi tangata enga mua ai ala ona tatu loe le I whaatau ina le ato toanga o le valo anga lea ai fo ia tani elu le mtau puiwa ele se senga ma le mea leva ai e anga ile lumanai ele se senga o le se senga ono I e leise fea ngainga se vai e so sa muli na sainia Anetioka Epifania matanga te iuteia. There was no peace treaty of peace. Leise fea ngainga I se vai e so sa se tasi po le fitu te usanga. A le tatu te longa pau ale fitu te usanga leva ai e le vai e so sa e tasi. O le teimi le lomana I le io o mai. Le fitu te usanga lea e fatali ai. O le teimi o le tua ma Israel e wha umai I ana por kalame ma fio me Iesu e wha me uma ma por kalame me o tutoe ai li wha tuina lona ma lo le awhete usanga o le mileniuma. O le winga la o le whamtalanga. E ui o lena wha tau nuina e Antioka Epifania. A le fo ina tau atangia mai I
e lesi tai au Roma, e le ata lava o le antikeriso po le manu fe ai. Le mau ai wha maunga le tusia whaalinga e le atoanga o lona ingoa. O le tangata ingo ia Nero, Kaisa Nero, le tuu whaatasinga o le ingoa fo o le nātangata. Le e maua mai ai, ia le whainu mera o le ono. Ruingala, o nei mea, ia e pei o vaenga ia e tapu e ina mai le tāua tele o le mea matautia ma le mea moni lava, le me tele, lea e whaatali ai i le lumanai, o le antikeriso, e sau le taimi, o le atua e whaatanga e le atua e whaila na whainga. Maia toe whaia ia le manu mo Israel. Ai mulmuli ane, o ia toe ta lepe ma wha le ngaina. Ia ma wha taunu ina ai nei walo anga uma. Wala oma ia tu toe se full wha minute. Te tala atu le tātou leina. Pe eise si e fia walau mai foi e mai so fina ngalo le tātou mta upul nei fiafi. Ia, malau mai, ia, mai foi so fina ngalo. Ia, so faso e tu fatasi foi ia e manongi el lolo nei fiafi ia faso mai pe fia walau mai ala tel noa tu pe in fact tel et o nei fiafi. Okay. Mela na pe ona uta ua le ele se senga me mua o se te tai sau lumnai o la ia fia se fenginga o le file mu ma Israel ele fia Antioch Epifaniel na me ya o isa ya ele se file mu na no mai al au megapins ya po tangata o le fanau o le tasi o stauranga tu fatasi lato vaenga ma le au tau ya o so fa ile lilea ia mauma ia na whainga. Ia na, o le si melo na lua, o le umi o le neifea ngainga o le vai e societas. E fitu tau sanga, le na uta awan nei. No inga manino lava o le mea, o le ema mai e tui ai anga i le lumanai. I le tonu o le vai e society, o na ta ue ta nielu. Le na ufaita wina na nei mai le fai upu. Mta upu iwa alo na fai upu e lusu fulma le fitu ma le lusu ma le malu. Ia male mea lona tolu o le ta ua mai ina e ta nielu fa mai o le o ngā tu tonu ngā le mu o le vai sa o le a whaangata ai e le antikeriso ia lea whengainga e lau sa tātu walau alofa le tātu walau Talofa tila alofa Talofa Antonina alo le soifua ia te o tina ia malofo le soifua e lau sunga le whawhiangainga malofo le whamalo si tato poka e le li Anai a telefon poka la me nei tai Alu lava i lau sunga le tau longo ia e moni lava lau tau noanga le tala noana i le lumana ia e pei o mea ai na tupu e tuana i le nei lai pasol solo ale ala tau nua le lumana i le whaai unga o le tau niuni ati fo e le au kerisiano mai nga tau lo tari tonu pea ia o onga ia fionga le atua wai moni e lau tau noanga i mau ae o lai e tali tonu mau po e o lai whai tio e le tu ual na mio i tangata e o vai o foi ai tangata o lau la tau si la fio mai loa le atua ia e ia mea o lai foi e tali tonu ai e foi mea te e ai ia e whamalo i lau sunga mo tau longo nei mata upu le fionga le atua o le atua i le anganga whaftai lango atu lava i lau pokarame ia manuia lava toi tai mile nei po alo whaatu manuia foi leo tu mai le foi whaatu o whaasa i hua poni manuia lau ngā luenga nei po te tele atu lava ia te o le tina Antonina whaftai lango mai ai manuia foi le fiafi manuia oe ma le ainga o whaasa i hua ia so i foi ia whera i lewa iaso ka ples se pua e le li haftai tele le tina ia Antonina mule atu le whaftai le nei tina se le lango ma le ta poi mai ia malo whaftai te o tina amunia le tua na ole melo na wha taru te ilo aile se senga ma o lo iei le wha ato o toanga o le wha taunuina ili lumanai o lea mai taimi o le atu la iei la antikeriso i le tu o le malu ma fai mai o ia o le atua ma fai alo na wha tangata ma wha malo sia tangata uma ifo i lona wha tangata
O ia le li le o Antioquia Epifania na alu tu tonu o le malmal. Fai tu tonu le whatangata o le li le o seu. Au i le mele ta ua mai e tani. Fa mai e loa o ia le wings po le tu o le malu. Ia o le a fai a ilo na whatangata. Il mele le tātou te whatali e lumanai. Ia, ma o le fo i whainga matanga le melo na 5. O le a wha ua wina lama se ia o i le unga po le wha masinonga le tua. Wha masinonga malo pe ama vai le tolu ma le awha te usanga. Wha talofa atu le tātou walau. Talofa. Apoli. Talofa. Jakopo. Ia. Oi malo. O mai taranaki. Okay, ia. Malulu au. Aka for sama ia ro ki lumor temi ia. O ia ki luma o kou ai ki kua mako. So, kua mako reo i luma. Malo chik. Malo paso ringe tia. Deri. Ke kai ho ero suga le ka ro ro ia tenga. Kau kele mai kau o Israel wa. Ya. Eu vou ali me botar. O que é o puio. Ah, sim, o saga. África o saga caruaia. Aí no icau é ama. Eu a pe ali. É o oro sunga. Mas vai a colher um cupulanga. Tá o leão cupulanga. Eu não me vai o cá com no cá com cupulanga. Qual é mais o cupulanga lá ele eu. Ya. Pule ale tu. O longo ali me cau. Ma liro. Ngai maro ai fa kai lo songa e tai ngo fie voile ka pempena ngo fie ngare ku era o que passou aí a so fu mali a so foi vai as kai kas pepe a ka vaso e ka kisi kala pero no aí ka que passou mai no a fie o pai ali a ku e ngo fie voile que sau causa de hivi ma kau ma fo ni na ngo wa ka ko vai sa o maka o ye ke le maka o ya pe ya de ko po iro so ga e ka u ka po ngari la ro ya ko fin ka mara mala mai ya ka ko vai mo ya me lo po ye ve ke mi sto ko u sa more ne me o ya o le fa mo ki o pa ko na o ngai vo si ro so ga lu ya ka fa ilangi la kiri fi vai kai maior mau de ko vai na kara vai ma ka ko ya ko ya ka ku wa nga ni po kara me ka ti fa so ai ma ele ku ya fi o po ya le tu e foi a que me agora foi ao kau vai fa ko re ma ro fi ma sa ore ya ya ko apele ai o au kau re ni ku ma ro ku ya moni lava alo aftai tu mau ele li la la fa mai su o le tu mau si o ngatanga e fa olina ma te rufa e ke mi ka ke aro ru ka fa ru ko pe ko la foi ngai kai ko fi fa ru e de ka ni ya ke mi ranga no ko mai kai ka ke face problem me pe ka ke pasi ai ai le vang tu la foi ngai le tu e pe fo ringa mo ni mo le tu la le tu pe ko mai la ko mai ka ku jo fai pe ka ke tu mau malo aftai ni popia ya fo ino ka se kule tu ko fanga fo ire e va ya so ya ko te na fo fai un ora ka mai fo fai un ni ka usanga moni lava lo fatu manu foi o mala inga ya lo fatu ya fase fo fele le vai fase fo check aftai a check maule me mala mai check aftai lang mai na to so ya ole matato mai fo le e mta upu ya e moni lava ele fengo fia pa wal me fe fa aftai le tu ya wa mta upu yo mta upu le vana
O le valava na tala no ai, ia, sa lo le tau sanga lua fe ma le lua, anga le lua fe ma le ono, sa mwhai e ona whai ia ni tustu singa fo i se tasio newspaper. A mta upua nei tere na utal no ai, ia, sa fo leo newspaper leo au nanga le tio newspaper fo i o le, fo newspaper tatu le sa ie. Samoa na o Samoa time, Samoa time, ia na, ia, na alu e fo tu, ia alu e fo ia nei mta upu ia sa tu tere la fo le malu le tunu sa talia mai le ngā luenga fo i mali tau mwhai atu. Sa fie e unisi na whamai tipi a vane tipi a ngai fast paper ma sefe na i tatalonga wa e se le ta ua o le na i le tu e maua na taimi. E pela e o ma le taimi nei. Ia ele mfana tu ua le nau e talanoa e ni mta upu e talanoa lava no le fie so soani le malu le tunu. E whailoa mwhamanatu pule a leo le tangata, pule a se mea mana o e na te avea, e aua le a fo i le whatustu saina, ia i lau lava te le tonunga, ma se meo e loa o ia i le fionga le tua, ma lau sa iri, ma lau ta penanga, o le na, ma lau se mea whai atu ina ia whase ina ai, pe teitai e se ina ai, lau te le tonunga, ma le mea ngai te le tonu ei, tu atu lava i lunga lau pe le menu fo lele. Ia, pule ale oe le menu, pule ale me te fia aveina e tau sami ma oe, fai ma oe, ia, ave se le si vaenga. E whaftei ele nei e fiafi au te lo lea ua, tu lata mai le tātu teimi. Ia fo le wha moe lewa iaso, lea wha wau i lea, o le vaso lea la lea sau nei. O lea tātu tala noa i lea, li taua lea i amaketo. Ia, ma le toe fio mai o Iesu, ia le vaenga lona ono, ele nā le la tātu o i le vaso lea. O tātou mta upu topics wha solo sulu ma le lua lea tātou iei ruinga o le toe fio mai o Iesu ma le tau e amaketo lea o le a tātou tala noa ai e le vai esfou ia wai tele la fo i mea ina tutupu e tutono le nā teimi e le o wha ulu tala ina atu uma mea uma e peila o le teimi e fio mai o Iesu e whai le tau e amaketo e whai fo i mana wha masinonga o maa lo leo lo taua ma le tusia ma te o lus fulu ma le lima tu se ina o fuelele o le o oti ma moe pa msinonga na Iesu e whaia i nei i le lunga le funga ele ia la i lo ai po ai o le a wha fale i tutonu mo la tu tino lava e pei ona masani ai tino ia e mawhaion toi wha so soina ia o le si vaenga o le ale manuia la tu wha msinonga lea i tangata o le atu tō i lunga o le funga ele nawa i taimi. Ia o le a atu i la tō i le afi. O le afi e whatari ele o la tō i unga tele le pafi. Ia o le na, tele fo isi mea e tātou te au i le liga i lewa i aso le taimi e fiu mai i so o le mea ia le tua, le o wha umaina le tātou mta upu le nei fiafi. Aile i whai le tātou talo. Ia. E le tusi le i na ona fai loa tu lava o le tusi a fia mo sau tusi e tolus ful ta la le tau e tolus ful lima le tau masani a pa ua tu ya o longo tatu por clame tolus e fulu ma le lima ta la e le tusi e tau le tusi fe so soni alo ieni sauninga se fulu ma le tasi sauninga la nei e o ngā mo oe le te sauni te alu te fifi au ia po e fifi au foi ia te mana umia se guideline e fai e au sauninga fa pitoa ia ua leva le tusi mzala upo o se fulu lima se fulon te usanga tu telefo i le mamalu le tunu e maise lau fai ngā luenga ia ua la tu whaatawina le nei tusi e fa maise tasi o au nana nei na matapolo e mele tu oi lau tusi lunga mai kango e fasa lau wa ngai tu tele tanga te fasori sa ori ia te loi se te mina luma nai i le tua nai sa whailoa tuai ia e le tu e whailoa tuai lango fwisina umi tol suta lalta o sauninga lo yai o fa finga o fa buiponga finga o fa fowina o fengainga o fa buiponga o finga o maliu finga o papa tsonga le vai o so fa nau for in o le pepe te talaina o le maa tunga mau unveiling ia o le fa unga o le au fa lu falenga o le farsa fa iaina o le fale o se ainga o le suaina o le ele o se ngaluenga
Te ole sauninga lea o le whaapueina o le whale o sainga. Se le tāu o le sauninga nei. Tāu e ia tea. So se ainga o le kalesia le ao se whale fau. Tāua ia o le whaapueina o le whale me o le whale. Tu sa po le whale tuai. Tāua le whaapueina. Manau mia lau whaifi au e latu e whaapueina. Ia kong fwoi e pa ia e lau te talo. Ai manau mia lau whaifi au. Langa e se fori tāua o le amana ia o lau whaifi au. Ai te le i maulu tu tonu o le whale na. Leanga e te leiloa. Po ani mea na whai le whale na o le a e no nofo ai malau ainga. Tāua tele la ia mau ma le whainga fo o le sauninga lea. Ai tāua fo i le whaulu. Whaulu whale po le whapa ieina o se whale fōlawa o le a e ulu whale iai. Ia. Na e mana o ai, pili malta telefoni. Olua tasi, olua lima, lima valu, tasi fa lima. Olua tasi, olua lima, lima valu, tasi fa lima. E o kai seu tusi, o no tanga le lafo atu. Le meli whaftai le tua wei ulu mātou por kamel nei fiafi. Whamnuia i loa tunu. La tu umana mātou mafuta le nei pō. Whamnuia e ale lau upu. Upu whamanatu, upu timai, upu lapalapatai. Papenao na so sani i loa tunu nei po pa ngā malolonga maua se malolonga file mo ia leo ina foi mātou lunga wala foi atu lunga wala ia vi ia lava la o fio nei po fa nui mai tausi mai ma leo mai tu maulivi inga ia te oe ono Yesu mātou li i wata talo atuai amen ia tātou por klamel natu tu leo Upega ile Loloto nei foi vai aso i el fa moe Samoa la tātou tu e filo i foi ili taimi masani le aso fuol vas fo mo nei taimi ola auto ona le poni fonati fa soi foi mo nei taimi God bless you all.